Salibonani babukeli, lani balaleli lonke lisendaweni ezitshiyeneyo, abanye lisemakhaya, abanye lisemgwaqweni, abanye likhona phakathi kwalo lelizwe, ikanti abanye baphetsheya kwemingcele. Siyalibingelela, siyalamukela ngendlela eqhakathekileyo kusona isifundo sakuyena leviki lapho esikhangela khona isifundo sechumi lesson 10. Sibonga lonke ebesilani kumaviki adlulileyo. Nxa besingena kuzona izifundo sisamukela lalabo abaqalisayo ukuthi bahlanganyele kuzona izifundo. uNkulunkulu alibusise abelani athele umoya kwengcwele kithi, athele umoya kwengcwele kini nxa singena ezifundweni zonezi ukuthi sizwisisise ilizwi lakhe. Mina ngumfundisi Ivonne Siziba, njengemihleni ngilabafundisi engilabo abazasithungamela baxoxe ngalesi sifundo, basincedise ngamaqiniso atholakala kulesi sifundo. Ngizaqala ngosesandleni sami sokudla ukuthi alibingelele, alamukele njalo. Ungabingelela ababukeli labalaleli mfundisi. Salibonani babukeli labalaleli endaweni ezitshiyeneyo. Siyalamukela njalo esifundweni sanamhlanje. Igama ngumfundisi uLungile Sitsha. Siyabonga mfundisi. Bingelela ababukeli mfundisi. Salibonani balaleli. Siyathaba ukuhlangana kusona isifundo salamhlanje. Mina ibizo uLulama Tshuma. Siyabonga mfundisi. Phakathi kwezinhlupho lezilingo lakho konke sidlula phakathi kwakho, abanye ingxenye emakhaya lezinhlupho eziningi ezitshiyeneyo, abanye liyagulelwa, abanye emsebenzini kumiwe, kunenge sidlula phakathi kwakho ngensuku zone zanamuhla. Nxa sizangena esifundweni, umfundisi uTshuma uzasikhulekela asinikele sonke lezinhlupho lezinhlungu esingena kizo. Lawe lapho khona ungathatha ithuba ukubana ube ingxenye yona lomthandazo. Sicela amandla kaNkulunkulu ukuthi angenele empilweni zethu, adala umehluko. Mfundisi, sicela ukuthi usikhulekele, unikele ababukeli, unikele abalaleli kuNkulunkulu, bakhulekele ukuthi uNkulunkulu angenele empilweni zabo. Asikhulekeni. Babo sezulwini, siyabonga umusa wakho okusigcina kuze kufike lesi sikhathi singabaphilayo. Ngendlela eqhakathekileyo ngalesi sikhathi ngithanda ukuletha abalaleli endaweni ezitshiyeneyo. Ngiyakukholwa ukuthi abanye bayagulelwa, abanye bayagula, abanye ngabamisiweyo emisebenzini. Abantu bakho balezinswelo ezitshiyeneyo esingeke siziqambe zonke. Sicela ukuthi Baba, abantu abakho bavakatshele ngendlela eqhakathekileyo, akubanike konke abakudingayo ukuthi baphile, ubusubaqinisa lasekukholweni lokubambeleleni kuwe. Ngalesi sikhathi njalo siletha lesifundo sona esesingena kiso. Sicela ukuthi wena uthungamele, usinike ukuzwisisa, bese siguquka impilo zethu silungele umbuso wakho ozayo masinyane. Sikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga kuleli viki njoba sitshilo sesifundweni sechumi lapho esikhangela khona ibhayibhili njengembali. Ibhayibhili njengembali, ilizwi likaNkulunkulu njengembali. Kusona lesisifundo futhi sizakhangela abalengiso abathile elizwini likaNkulunkulu, kumbe sizakhangela abantu abathile elizwini likaNkulunkulu abaphilayo, lokubana baphila ngayiphi indlela, lokubana sithola zifundo bani ebantwini bonaba abaphilayo. Sizakhangela futhi impilo kaJesu, ukubana uJesu wayekhona yini, waphila yini, kuyini esingakuthola esifundweni mayelana ngoJesu lempilo kaJesu. Bese sikhangela futhi indaba yokukholwa kanye lembali, ukubana nxa sikhangela izimpilo zabantu abadlulileyo emuva, siqathanisa lendlela abakholwa ngayo kuNkulunkulu lendlela abaphila ngayo, thina kithi kuletha sifundo bani. Bafundisi, nxa singena esifundweni sanamuhla lapho esikhangela khona ibhayibhili njengembali, singena esifundweni sinanzelela ukubana ilizwi likaNkulunkulu leli ibhayibhili lakhelwe phezu kwembali. Njalo siyananzelela futhi ukubana ibhayibhili liyavuma ubukhona mfundisi Tshuma, mfundisi Sitsha, bukaNkulunkulu. Alizami, alilwisi ukubana liprove ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa liyavuma ukuthi uNkulunkulu ukhona. Asingenene esifundweni bafundisi sizwe ukuthi kanti kuyini esingakuthola kulesi sifundo ngebhayibhili njengembali. Mfundisi Sitsha, nxa singena esifundweni ngikupha leli thuba.
Siyabonga mfundisi, ngizathanda ukubana ngifunde ivesi eyiyo ethungamela isifundo sale iviki eyindinyana yakwaziwa ngekhanda. U-Exodus ngo-20 ivesi ngelesibili. Ithi yona ngiyinkosi uNkulunkulu wakho eyakukhupha elizweni leGibhite endlini yobugqili. Iyo ivesi ethungamela isifundo sale iviki. Nanzela-ke mfundisi ukuthi isifundo sale iviki siyisifundo esithathekisayo kangaka sisivezela-ke ngebhayibhili embalini ukuthi ibhayibhili lihlukene kumbe lichiyene lezinye ingwalo esingakhuluma ngazo ezikhuluma funa ngempilo yabantu lezehlakalo ezithize. Ibhayibhili-ke sithola liveza okumqoka okuveza-ke ukubana ibhayibhili kasobhuku nje esingalikhangela sithi zinganekwane zabantu. Kanti ukuthi ingwalo eziningi ezikhona kulezi insuku eziningi zakhona zinganekwane umuntu azicabangela yona engqondweni yakhe lokho esithi yi-power of imagination. Umuntu ayimagine abese creator istory. Abake bafunda ezikolo zesayinto kuthiwa yi-composition. I-composition ikakhulu isebenzisa umcabango womuntu ukuthi wenelisa ukuyimagina usucreate istory. Kakunjalo-ke ngebhayibhili sithola ibhayibhili liveza okumqoka abantu abaphilayo ababonakalayo futhi ngitsho lasembalini nxa kuhlayisiswa imbali kuyatholakala ukuthi abantu laba baphila njalo babakhona. Lalokho esikuthola eBhayibhelini kukhanya kungamaqiniso yikho esikuveza namhlanje ngesifundo sanamhlanje. Siyabonga mfundisi Tshuma. Abantu abanengi izolo kusiza nje eduze eminyakeni yona leseduze bebecabanga njalo benanzelela batsho ukuthi iBhayibhili ngendlela elilandisa ngayo ikakhulu ngemibuso yadlulayo labantu abadlulayo abaprofeti abahluleli amakhosi lakho konke bathi zinganekwana nje asozinto ezibambekayo akulabantu abaphilayo akulamakhosi aphilayo ngendlela iBhayibhili elikuletha ngayo. Uthini ngalokho? Zinganekwana yini kumbe yizinto ezikhona ezibambekayo ezenzakalayo emuva le? Ngasikhangela isifundo salamhlanje siyananzelela ukuthi kuqanjiwe amakhosi anjengoDavid, uSolomon, uNebukadnezar labanye uHezekiya. Imbali zabo zikhona eBhayibhelini. Kodwa nxa sifunda siya phambili siyananzelela ukuthi ayisiyo iBhayibhili kuphela okulotshwe khona imbali yabantu labo. Kulabanye abalobi bangikhona kwakungabantu abangakholwayo, secular historians abangakholwayo baloba ngabantu labo ukuthi bakhona babephila. Okay, qhubeka mfundisi. So ngezinye indlela nxa ustarta imbali esithi thina i-archaeology laba abagebhayo badingisise ngento ezedlulileyo imbali bathola amatshe abebhaliwe amabizo amakhosi amanye abeseBhayibhelini. So ngezinye indlela ayisiyo iBhayibhili kuphela elembali yabantu laba baseBhayibhelini, kodwa imbali yabo itholakala nakwezinye imbali ezilotshwa ngabanye abantu. But mina engikuthandayo kakhulu siqondanisa le verse le ethi yona mina nginguNkulunkulu okuthungamelileyo ekususa eGibhite, ukuthi simbona uNkulunkulu enguNkulunkulu ongekho khatshana labantu. Kulabanye abakholwa ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba wasewuyekela ukuthi uzisebenzele wodwa njengewatch, umuntu omanufacture watch abeseyiyekela ibisizisebenzela yodwa. But lapha sibona uNkulunkulu okhona phakathi kwethu, osivikelayo, osigcinayo, ohlezi phakathi kwethu njalo elendonsela kumpilo zethu. Siyabonga. So kuthi ukuthi njalo okunye siza kunanzelela okuphawulekileyo kusifundo sawena liviki kubana silelizwi leBhayibhelini elilandisa ngembali
yezizukulwane ezidlulileyo, izinto ezenzakalayo, siphinde futhi sibe lezinto ezibonakalayo ezibambekayo. Uthintile ngalaba abagebhayo bachwayisise ngezizukulwane la ngezizwe la ngembali eyadlulayo. Kukhona izinto esezifumanisekile esezitholakele endaweni ezitshiyeneyo eziqinisa ukubana lezi zizwe zake zaba khona, eziqinisa ukuthi abantu laba ibhayibhili elikhuluma ngabo kwake kwaba khona. Ngithathekiswa ngumcabango ukuthi ezinye zazo zagqibeleka kumbe zagqitshelwa iminyaka eminingi eyadlulayo, kodwa bese sezivumbuluka, sezivunjululwa esikhathini esinjengasonesi. Ingathi uNkulunkulu bengenela ukuthi zitholakale, zizozakale, ukugcizelela kumbe ukuqinisa ukukholwa kwethu kwesinye isikhathi elizweni likaNkulunkulu. Manje pho sithini bafundisi, kakhulu nxa sikhangela ukubana ibhayibheli liqinisekile, liqotho, njalo izinto elizikhulumayo izinto ezenzakalayo ezaphilayo. Kulabantu njengabo David, abanjengabo Solomon, ngabantu ababekhona abaphilayo yini laba? Kumbe ngabantu ababeyingxenye yezinganekwane? Babekhona abaphila yini uDavid? Silobufakazi yini ukuthi uDavid wayekhona sibili, waphila, wabonakala ebantwini? Well, nxa sikhuluma ngebhayibhili njengembali, yona leli bali lithi imbali iveza izehlakalo zabantu lezinto ezenzakalayo. Umfundisi Tshuma kwathinta ukuthi kulabantu abalobayo, bengalobi funa bekhangele ngomqondo webhayibhili, beloba nje on a secular perspective, beloba bengale emhlabeni. Ezinye ingwalo bebhala nje ngezehlakalo zempilo lalokho ababekubona. Silayo ke evidence kumbe silakho okuveza khona lokho nxa sifunda ezinye ingwalo. Pho-ke kuyasivezela ke ukuthi abantu abanjengabo David, from a secular perspective, kumbe sikhangela funa ngokuloba kwabantu abangayisiwa abaloba ibhayibhili, zikhona ezinye ingwalo ezivezayo ukuthi uDavid, uSolomon, Isaiah, abana labo bani bonke baphila, ngithi right, lo mbuso wakhe futhi uDavid. Engxenye sisondele eduzane siye encwadini kaSamuel wesibili ngo-5 iverse ngo-6, 2 Samuel 5:6 siya ku-10. sinanzela laphana isehlakalo esithize lapho uDavid ahlasela khona umuzi wamaJebusi. Nxa ehlasela umuzi wamaJebusi laphana ufica kulezithixo ezithize ababezithembile amaJebusi, bezithembe ngalindlela. Bathi bona nxa uDavid ethumela izithunywa laphana ukuthi ziyefika kulo umuzi, nxa bemphendula bathi bona nxa uzafinyelela ukungena emzini wethu, kumele uqale ususe iziphofu lezilima ezisesangweni. Iziphofu lezi abekhuluma ngazo izithixo ababekholwa ukuthi lezi zithixo ziyabavikela. UDavid ayithi nxa ezikhangela athi hayi, lokhu elikuthembileyo lokhu iziphofu lezi lezilima, ngoba kakuzwa lokho kuyizinto, kakuboni futhi kakuhambi, kakulanto okungayenza. So labana ngenxa yokuthi babekukholwa khona lokho. So enguveza lapha yikuthi ibhayibhili liyasivezela ukuthi nxa liqamba amaJebusi, liqamba uDavid, liqamba uSenacherib, liqamba bonke laba bantu ngabantu abaphilayo embalini abakhona. Mfundisi Tshuma, silobufakazi bani esingaba labo ubambekayo ukuthi uDavida wayekhona, waphila, wahamba ebantwini? Kungabe ilutho nje olukhona elizwini kodwa ongasincedisa ukuthi sithi hayi sibili ngeqiniso lo muntu hayi wayekhona embalini sibili. Nxa sikhangela kusifundo sethu salamhlanje, kubalisiwe laphana kuthiwa ngo-1993 kwaba labantu ababestada laphana ama-excavations edorobheni leTel Lokhuzden, kulo muzi isigaba lesi, lapha bavumbulula khona okwakulotshiwe ngenkosi okwakuthiwa nguMhazeli oweDamascus. So amakhosi lawo uzananza ukuthi babe lokudlelana labo David. So singabalisa okunengi ukuthi
embalini abaloba ngembali beqamba oDavid beqamba amanye ama-events okungaphandle kwesifundo lesi kodwa engulandayo lapha ukuthi vele i-archaeology iyakuveza ukuthi indaba lezi kasizitholi kuphela eBhayibhelini but zikhona yes la kwezinye indawo ongasikho eBhayibhelini. Ukwengeza khonapho umfundisi masiya kuSamuel oqala ngo17 ivesi lokuqala siya kwelesithathu sithola indaba kaDavid loGoliath. Abantu abaningi bayakukholwa ke ukuthi kwaye kwaba lo muntu okuthiwa nguGoliath kwaye kwaba lamaFilistiya. Sithola impi yamaFilistiya lama-Israyeli lapho uDavid anqoba khona uGoliath isiqhaga lesiyana. Kube kanti ke lokho okukhulunywa ngumfundisi uTshuma laba abagebhayo bekhangela imbali yezehlakalo bayakuveza ukuthi balifumana ikhanda likaGoliath eliveza ukuthi yayindoda eyayisiqhaga kuvani kumbe kusihotsha sona lesi lapho kwakulelwa khona. Ngezinye indlela lokhu kuqinisa ubukhona kumbe kuqiniseka kwembali yeBhayibheli. Okay, siyabonga mfundisi. Nginanzelela njalo kunye ukubana izehlakalo ezimaqondana lempilo kaDavida ziyaveza ukubana uDavida wayengumuntu owayekhona owayephila. Akulalutho ngoDavida ngezinye indlela olubalekelana kumbe olubaleka kakhulu enkambweni kumbe empilweni yabantu. Sizananzela ukuthi uDavida udlula phakathi kwezinto zona ezesidlula kizo lathi namuhla. Uzananzela ukubana indlela ayezimisele ngayo kuNkulunkulu, sizananzela ukubona inkanuko zakhe, sinanzelele futhi lezi zinto ayezenza, sinanzelele lakho konke izinto ezibaliswa ngempilo kaDavida, imuli yakhe, izinto ezazikhona emulini. Kukalutshwane ukubana izinto ezinjalo zibaliswe kumbe zibe ingxenye yenganekwana, kodwa zitholakala kakhulu ebantwini kumbe emuntwini okhona oke waphila. Ninanzela futhi njalo ukubana sihlangana lenkosi igama layo ungehezekiya siphinde sihlangane loSenakherib. Laba abantu bona kuyini singakuthola ngobukhona babo embalini nxa babekhona empilweni? Kuyini singakuthola ngobukhona babo empilweni lendlela uNkulunkulu asebenza ngayo embalini yomhlaba? Bengithi mina singabambi okaSenakherib lapho imbali kaSenakherib uDavid ukuthi wabakhona abaloba iBhayibhili kuTestament elitsha la kuTestament elidala abaprofeti abaningi babekhomba ukuthi uMesiya uzaba yisizukulwane sikaDavid. Kibo ukuthi kwakulomuntu okuthiwa nguDavida babengakuthandabuzi. Even uJesu nxa ngikhangela kuMateyu 12 lapha nekhuluma ukuthi uDavid wangena endlini yakampristi wadla isinkwa lesiyana kongamelanga sidliwe ngomunye umuntu ngaphandle kwampristi. So uJesu yena ngokwakhe wayekholwa ukuthi uDavid umuntu owayephila owayekhona. So ku-assumed eBhayibhelini ukuthi uDavid kazange abe yinganekwane, kwakungumuntu owayekhona. Okay, siyabonga. Yezinye indlela osho ngumfundisi uTshuma laphana ukuthi nxa sikhangela iBhayibhili njengembali sinanzela ukuthi abalobi beBhayibhili kabakuthandabuzi ukuthi izehlakalo lezi zabakhona lokuthi uNkulunkulu ukhona futhi kabakuthandabuzi. Yezinye indlela kunjengomuntu othi nxa ekhuluma ngento ukhuluma sengathi wonke umuntu nje uyayazi isehlakalo sakhona. So ke khona kusivezela ukuthi iBhayibhili liqinisekile. Okunye ukuthathekisayo lapha ngeBhayibhili ukuthi i-detail yalo kumbe sithi lokho okulotshiweyo indaba ezilotshiwe eBhayibhelini ziyaveza amagama abantu, ziveze izehlakalo ezithize endaweni ezitshiyeneyo. Angithi lokho ke kube sosincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi hayi lezi zehlakalo nxa ungananzelela indaba kaSenakherib iBhayibhili nxa kukhulunywa ngayo kuthiwa khona wahlasela isizwe sabo-Israyeli saboJuda, right? Esehlasele sithola uHezekiya laye esiyakhuleka enkosini.
kunezifundo ke ezimbalwa emfisa ukuthi sizinanzele lapha ungadobha ezimbili ezimbili kuphela right maybe ngithinte esokuqala esokuqala ngesokuthi nxa sebehlaselwe bagijimela enkosini isifundo esisithola lapha ngesokuthi uNkulunkulu nxa singamethemba la ngezikhathi zokuhlupheka uNkulunkulu ukhona uyezwa njalo uyananzelela abese ngenela empilweni zethu njengabantu kakhulu ngicine khona lapho nginike umfundisi uTshuma ngibona sikhangele uSenakerib labo Hezekiah Senakerib indaba leyi ukhanya inkosi leyi sinqobile ezinye izizwe sokusele iJerusalem so ngokuya kwendaba leyi kuyakhanya ukuthi kazange anqoba iJerusalem uNkulunkulu walamula wangenela wathumela ingilosi eyabulala amabutho angu-185,000 awama-Assyria so engunanzelelayo laphana ukuthi nxa kwakunqotshwa isizwe babe khona ukuthi kunqotshwe lo uNkulunkulu waso leso sizwe kakhulu so namhlanje thina amaKristu nxa siphila impilo yethu kwesinye isikhathi nxa into obusenza uthola uthile wehluleka ukuthi uphumelele nxa usehluleka laphana abantu bandi ukuthi babe bengani wehlulekile wena njalo kuthi ukuthi awulakholo olweneleyo yikho wehlulekile kwesinye isikhathi even lo uNkulunkulu omkhonzayo bamdawuthi abantu ngathi kalamandla yes so but kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi yena lwana uNkulunkulu wayekhona endulo nguyokhona la namhlanje ukuthi yebo ngaba lezi zinto ezisidangalisayo siphelelwe ngamandla sibona into zethu zingaphumeleli kuhle but kumele siqhubeke simtrust uNkulunkulu siseyama kuye siqhubeke sikhuleka ngoba uNkulunkulu ofana nayo owenza uIsrael wanqoba la namhlanje engayenza impilo zethu zibe izimpilo ezilokunqoba so silobufakazi bokuthi abantu laba babekhona baphila ngithathekiswe njalo lapha indaba yokubana kwatholakala kulo muzi waseLakhishi indawo lapho uSenakerib ahlasela khona wahlasela wathumba wadiliza kuyatholakala umfanekiso owawuveza limpi eyaba khona lapho inkosi uSenakerib ehlasela izizwe lezi ehlasela abantu laba okwakukhona ngitsho lekugebheni lakathesi bakunanzelela ukubana ngeqiniso laba abantu babekhona bese ngithathekiswa yilokho Tshuma ukuthi into ukuthi uNkulunkulu uyangenela embalini yoluntu asoNkulunkulu ohlezi khatshana yedwa le asoNkulunkulu ongelandaba lezinto esidlula kizo inanzele ukuthi indlela uNkulunkulu angenela ngayo empilweni kumbe kuzehlakalo zakwaJuda uNkulunkulu ophendula imthandazo uHezekiah uyakhala kuNkulunkulu uNkulunkulu uyaphendula umthandazo kusho ukuthi lami nxa ngikhuleka lawe nxa ukhuleka lapho khona mlaleli uNkulunkulu uyezwa umthandazo wethu uNkulunkulu uyaphendula imthandazo yethu njalo ngiyananzela ukuthi laba bantu babhekane lesehlakalo esikhulu sempi babhekane lengozi iJerusalema iphakathi kobunzima obukhulu uNkulunkulu uyangenela kungiphe ithemba lokuthi lanxa sidlula phakathi kwani lanxa sibhekane lomkhuhlane onale corona yonale kulendlala abantu imisebenzi iphelile kwabanengi abanye begula abanye begulelwa uNkulunkulu lo owangenela ngalesi sikhathi uyenelisa lokungenela ngensuku zanamuhla ulawa amandla okubana alungise impilo zethu ngendlela alungisa ngazo emuva ngale pho-ke bakhona amanye amakhosi yini esihlangana lawo esingathi akhona eBhayibhelini lawo esithi nxa singathi sibala sitsho ukuthi hayi ngeqiniso laba bantu kumbe ngabaprofeti laba bantu babekhona songane kwani bangabe khona abanye abanjalo ngithathekiswa indaba kaDaniel eBabilona lenkosi uNebukadnezar sinanzela ke ukuthi uDaniel chapter 1 iverse ngelika 8 ithi yona iBhayibhili uDaniel wazimisela ukuthi akaye kuzingcolisa ngokudla kwesikhosini okungithathekisa lapha okokuqala sizama ukuveza ukuthi uDaniel waba ngumuntu waba ngumprofeti waba khona owaphilayo ngokuqala lokho
sibe sesinanzela futhi lempilo yakhe yavezwa lapha ama decisions ayenzayo empilweni wenza izinqumo isinqumo sakhe esinye esivezwa lapha ngesokuthi wazimisela ukuthi akayi kuzingcolisa ngokudla kwesikhosini ezinye indlela sibe sesinanzela futhi ukuthi ngedecision yakhe uma isinqumo sakhe leso uNkulunkulu uyamuphakamisa uDaniel abe semfaka esigodlweni abe ngomunye ophakemeyo esigodlweni. Nxa ungatracer ulande imbali kaDaniel simthola esiba khona kuze kube inkosi uBelshaza, right? Nxa efika lapha uDaniel uyabizwa njalo sokulesehlakalo lesiyane esesandle sabhala emdulini, right? Uyabizwa uDaniel lapha ukuthi achasise njalo ukuthi kutshoni khona ingqondo ilokhu ihlakaniphile ngenxa ye-decision kumbe isinqumo asenzayo. Kutsho ukuthini Umfundisi Sitsha khonapho ngoba ngumlomo? Kutsho ukuthini sithola sifundo bani lapha uDaniel uyazimisela ukuthi angazingcolisi bese sinanzelela ukubana ngesinqumo asenzayo uNkulunkulu uyambusisa, uNkulunkulu amnanzelele. Kutsho ukuthini kithi empilweni zethu zanamuhla ikakhulu thina esiphila ensukwini zanamuhla sithola sifundo bani ngalezi zinqumo uDaniel azenze empilweni yakhe lemphumela ezaba layo ekuphileni kwakhe iminyaka elandelayo? Yiko lapho ebenziya khona Mfundisi ukuthi lesi sifundo engxe singakhuluma kakhulu futhi labantu abasha abaphila kulesi sikhathi ukuthi uDaniel wayengumuntu omutsha, isinqumo asenzayo samthungamelela ebudaleni bakhe. uNkulunkulu wamphakamisa, wamlondoloza, wamenza waba ngumuntu ebantwini. Lanxa wayeyisigqili, by the way efike eBhabhiloni wayeyisigqili, kodwa ngenxa yezinqumo lempilo akhetha ukuyiphila uNkulunkulu wamphakamisa waba ngomunye wamakhosi eBhabhiloni. Mfundisi Tshuma, inkolo kaDaniel kwakuyikuthi uNkulunkulu nguye ongidalileyo. Nxa kuyikuthi uNkulunkulu ongidalileyo ansiyo product ye chance le accident angizange ngiphonge bakhona nje, kuthi ukuthi impilo yami kumele ngiyiphile ngokumlalela uNkulunkulu. Yikho lapha sinanzelela ukuthi ibhayibhili ithi yona uDaniel kuverse 8 chapter 1 verse 8 wazimisela enhlizweni yakhe, purposed in his heart. Ngezindlela wayesitsho ukuthi impilo ngeke ngiphonge iphila loba ngayiphi indlela, but kumele impilo yami ngiyiphile ngendlela elandela intando kaNkulunkulu. Ensukwini zanamhla Mfundisi kulabantu abathi impilo yami ngiyenze ngufunayo, ngiyadle ngifuna ukudla, ngiyanathe ngifuna ukunatha, akula muntu okufanele angenele empilweni yami, ngiphila impilo yami ngendlela okufanele ngiyiphile. Nxa sikhangela uDaniel lapha, sikhangele lempilo yanamuhla esizukulwane sanamuhla, sincedise kanjani? Bangancedise kanjani abantu bensuku zanamuhla abaziphilela santando, abangafuni ukulawulwa izixwayiso zelizwe likaNkulunkulu? Nxa ukhangela impilo ekaDaniel, ungakhangela uchapter 2 kaDaniel, kuvezwa imibuso, umbuso weBhabhiloni, Medo-Persia, Greece, Rome, bese kusiya 10 European nations lezana izizwe ezingu-10 ze-Europe. Then ngemva kwakhonokho abesisithi ngabona ilitshe lahletshwa entabeni, ingahletshwa ngesandla somuntu lachaya isithombe enyaweni zesithombe lasitobodisa. Then imibuso efana nayo siyibona ngali ku-chapter 7. So kuyisilwane, lebhere, ezinye lesana singaqedakaliyo and so on. So into enginanzelela lapha ngemibuso leya, kuyaveza ukuthi imbali yomhlaba kayizenzakaleli kuphela. Akusoze kuqhubeke kuzalwa abantu bekhula besifa, kulokho kuqhubeka ngecycle enjalo endless. But uzananzelela ukuthi nxa esebalisile imibuso lena Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, 10 European nations, then ilitshe lelana elimele umbuso kaJesu. Abesithina kuverse 44 chapter 2, ngezinsuku zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uzamisa owakhe umbuso ongaye kuchiyelwa abanye, ozacobodisa imibuso yonke. So ngibona ngazathi yiyo iphilosophy okumele siphile ngayo ukuthi imbali kaplanet Earth
ayisoze iqhubeka kuphela. uJesu uzakuza azemisa imbali ekaplanet Earth. Nxa ukuthi uJesu yeza futhi kumele impilo zethu siziphile ngendlela yokuthi silungiselela ukuhlangana lenkosi yethu. Yeah. Abanye ngabazali balabantwana uDaniel ngifisa ukucabanga ukuthi ngiyakukholwa futhi abazali bakhe bafaka isisekelo esijulileyo esiqinileyo empilweni kaDaniel, okwenza ukuthi uDaniel lanxa wayeseselizweni lokuthunjwa esezimele yedwa esengumuntu omutsha wenelisa ukuthi ahlukanise phakathi kokuhle lokubi, wenelisa ukuthi akhethe okuqondileyo axwaye okubi. Ngithola isifundo ikakhulu kuba kithi nje abazali bensuku zanamuhla, sisekelo bani esisifaka ebantwaneni bethu, foundation bani esipha abantwana bethu, ukuthi lanxa abantwana sebesezikolo lanxa bengaphi basuka emakhaya basuka emagumeni bele foundation bani, basuka benesisekelo bani esizabancedisa yini. Nanzela ukuthi influence kaDaniel, indonsela yempilo kaDaniel iyaphendula lo Nebukadnezar futhi. Nxa sisiyafika ku chapter ngo4 ngale, uNebukadnezar uyavuma ukuthi uNkulunkulu ophilayo, uyavuma ukuthi uNkulunkulu obusayo, kungasikho ukubana wayehlalile phansi kumbe wataditsha ilizwi kaNkulunkulu, kodwa kuningi kwakho kwabangelwa impilo eyaphilwa nguDaniel. Ake sikhangeleni uJesu. uJesu kukhona yini esingakuthola okubambekayo ukuthi uJesu wayekhona waphila, asonganekwana nje asozitori nje ezikhulunywa ngoJesu? Kukhona yini Umfundisi Sitsha esingakuthola ukuthi uJesu wayekhona wayephila? Nxa singakhangela incwadi kaMateyu 26 verse 57 siya ku67 sithola isehlakalo sokubotshwa lokubethelwa kukaJesu. Sithola ke laphana kulabantu abathintwayo laphana abanjengabo Caiaphas, umpristi omkhulu ngaleso sikhathi ngayithi, abanjengabo Pilate owayengugavela ngaleso sikhathi ngayithi, bese uthintwa la ngaye uJesu. Inanzela ke ukuthi uJesu is not a standalone character. Kulabantu abaningi abathi nxa ukhulunywa ngoJesu bathi bona hayi lo muntu vele kazange kaphile, akulanto enjalo. Kanti indaba bengali ukuthi oPilate baphila, indaba bevuma ukuthi oCaiaphas baphila. Why nxa sokukhulunywa ngoJesu kuthiwe kazange abe khona? Yezinye indlela esikuveza lapha ngesifundo sanamhlanje ukuthi uJesu nxa ebaliswa embalini as a historical figure kumbe njengomuntu waphilayo, uphila phakathi kwabantu. Simthola esiba labafundi ababize ngamabizo abo, Petro, o-Andrea, obani bana yithi, bonke babiza ngamabizo. Abeze siba labo for 3 years ehamba labo angithi, abeze fika lapha bethelwa khona esithola khona ama characters lawa anjengabo Caiaphas, anjengabo Pilate, labo bonke ama soldier eRoma lawana, labo Simon of Cyrene and so forth. So uJesu kaphili in isolation, ubonakala ephila phakathi kwabantu. Lembali yakuveza khona lokho i-secular history engekho eBhayibhelini. Okay, Tshuma, babe khona ino Pilate, oCaiaphas babekhona, kukhona yini esingabambelela ki ukuthi hayi uCaiaphas wayekhona sibili, umpristi omkhulu lo wayekhona sibili, uPilate babekhona? Kulomunye wayeloba imbali yamaJuda uJosephus uyakhuluma ngabo Caiaphas. Kubuye futhi lo Jesu sithola kusiba labanye abalobi bembali abangakholwayo abaloba ngaye Jesu weNazaretha ukuthi uJesu wayekhona. Kakukho eBhayibhelini kuphela, but kukhona la kuzingwalo zabanye abalobi. But into engiyithandayo ngibone ngazathi lapha nxa kulethwa isibonelo sika Jesu kuyahambelana lesibonelo sika Daniel ngale ku Nebuchadnezzar. Labo Nebuchadnezzar ukuthi ngemva kwemibuso leyane uJesu uzamisa umbuso wakhe. uJesu uthi nxa esebotshiwe laphana kuthi umpristi lo anothi yena uyindodana kaNkulunkulu. Abese sitena kutsho wena ngamanga khona phana uJesu uyaqhubeka ukuthi lizayibona indodana yomuntu ihlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu isiza ngamafu ukuthi uthi uyabe konjolozelo ngamayezi. So ngezindlela uJesu uthi yena ngabe ngibotshiwe khathesi
ngikhangelela ukuthi ngiyabethela esiphambanweni kodwa indaba kayipheleli khonapho ngikhona ngizabuya ngamandla so okuveza ukuthi kuJesu kungaba khona ama problems esikhangelana lawo but kodwa imbali yomhlaba wona lo izafika emaphethelweni ngelinye ilanga nxa uJesu esiza ezegoqa imbali kaplanet Earth. Mfundisi Ngengeza khona umfundisi Tshuma sinanzela ukuthi namhlanje kulabo abantu kuthiwa ngamaKristu abantu labo kuthiwa ngamaKristu nxa singabuyela embalini baqalisela endaweni okuthiwa kuse-Antioch lapho abanikwa khona leli gama lokuthi ngamaKristu ngoba kwakuloKristu abemlandela. So-ke uKristu lesikhuluma ngaye nguye uJesu phela owembali esithi thina is a historical Jesus okhona wabakhona embalini. Ngaphandle kwakhona lokho sinanzela ukuthi even laba abagebhayo bezama ukuthi baxwayisise bezama ukuprova ibhayibhili ukuthi babone ukuthi kambe kuliqinisekile yini. Bengizibuza umbuzo ukuthi kambe nxa ibhayibhili belingekho sethembele kuphela kulokho kugejwa ngabantu kambe ukholo lwethu luyabanjani nxa besingathembela kuphela kulokho ukuthi hayi laphana bathole isikepe lesiyana esasetshenziswa ngabafundi bakaJesu eGalile laphana bathole lokhuyana okuveza ukuthi uJesu wahamba wafika khona. Mina mfisa ukuthi ngithi mina ibhayibhili lanele khona uNkulunkulu siphile ilizwi lakhe ukuthi lisigayide lisithungamele yebo lokhana kungeza ukuthi kugcwalise ukholo lwethu kumbe ukuzwisisa kwethu ibhayibhili kodwa ke kwenele khona lokho ukuthi siyafunda ngembali yempilo kaJesu ukuzalwa kwakhe impilo yakhe ukukhula kwakhe ngitsho lokufa kwakhe. Siyabonga. Mfundisi Tshuma singakagqibi ungafisa ukugcizelela khonapho ngembali kaJesu uJesu njengomuntu wayekhona embalini. Ngibona ngani bese ngike ngakhuluma ukuthi abaloba imbali baqanjiwe laphana abanye abalobayo bakhuluma ngaye uJesu kasibali ngaye kuphela kuma gospels uMarko uMateyu uLuka loJohane iba ababhala ngoJesu kodwa kayisiwo wodwa kuphela amabhuku akhuluma ngoJesu nabanye abangakholwayo bayaloba ngaye lobukhona bakhe. Yes, siyabonga. Okunye ngunanzelayo nxa sisiya emaphethelweni esifundo sinanzela ukuthi akula muntu oziphilelayo, akula muntu oyisihlenge isihlenge sizimele sodwa ngale, akula muntu oziphilelayo. Sizananzela ukuthi impilo zabantu bakaNkulunkulu kuzizukulwane eziningi ezadlulayo zathinta impilo zabantu bakaNkulunkulu ngendlela emangalisayo la kuzizukulwane ezalandelayo. Ngitsho lanamuhla lokho sithintwa zimpilo zabo abantu bonke labo. Singakhangela ikakhulu incwadi yamaHebheru esahluka ngo-11 posisahluko sonke siphiwa indaba yamaqhawe ukukholwa lapha bayabaliswa ngobuningi babo ubani ukukholwa ubani wenza lokho ngokukholwa ubani wenza lokho ngokukholwa ubani wenza lokho. Kuyini bafundisi esingakuthola ngempilo zalaba abantu okungaqinisa ukukholwa kwethu namuhla? Kuyini esingakuthola ngempilo zabo bonke abantu laba ngendlela abaphila ngayo okungasincedisa ukuthi lathi indlela esiphila ngayo iqinise ukukholwa kwabanye abantu, iqinise njalo futhi ubudlelwano babanye abantu loNkulunkulu? Ngithathekiswa mfundisi lokho okhulumileyo ukuthi akula muntu ophila njengesihlenge. No one lives in isolation. Ngezinye indlela nxa sikhangela impilo zalaba bantu ababaliswa kumaHebheru 11 lapha njengamaqhawe okukholwa, ngizathinta nje abalutshwane lapha. Kulo Enoch esimthola ku verse 11 lapha kamaHebheru 11. IBhayibhili lithi yona uEnoch waguqulwa engakubonanga ukufa wahamba loNkulunkulu angithi ngoba wathokoza uNkulunkulu. Ezinye indlela khona lokho kuphela kuyasivezela ukuthi uEnoch ngumuntu waphilayo, ngumuntu wayephila phakathi komhlaba wesono ogcwele isono njengakathesi, olabantu ababi, izigebenga, izikliwi lakho konke lokho lezilingo konke wayephila phakathi kwabo wayelazo. Kodwa waphila phakathi kwakho wamthokozisa uNkulunkulu.
uNkulunkulu waze wabona ukuthi umuntu lo kasafanelanga ukuphila lapha emhlabeni kuthiwa waguqulwa he was translated and taken to heaven. Omunye engafisa ukumthinta laphana nguNoah. Zananzela ukuthi isizukulwane sikaNoah uGenesis chapter 6 sithola ukhulunywa ngesizukulwane sikaNoah ama-antediluvians. Kuthiwa abantu basebebabi kangaka ukuthi lanxa esiyalala uphupha ububi, lanxa evuke ekuseni ucabanga ukuthi abantu babecabanga isono ngemzuzu. Kodwa uNoah simthola uNkulunkulu ekhuluma laye emnika instruction ukuthi kakhe umkhumbi ngangithi kuthiwa abantu bamhleka nxa wayesakha umkhumbi kodwa simthola esima ngokukholwa. So baningi esingababaliso Abrahama labo bonke labana bama ngokukholwa futhi ngabantu abaphilayo abakhona embalini yebhayibhili abakhona futhi ngisho lasembalini yomhlaba. Mfundisi Tshuma, ukukholwa asonto nje kuphela ehleze enhlizweni kumbe engqondweni. Kodwa ukukholwa kufanele kube into ebonakala iphile. Iphile kumbe ngezindlela kube yinto abantu abangaphathiseka ngayo. Angithemba ngifaka ngendlela ecacileyo. Ngizama ukuthi kufanele ukuthi kuphume kimi kuphile. Uthini ngalaba bantu abakholwayo baphila ngendlela abaphila ngayo bathinta impilo zabanye abantu futhi? Abanye abantu bathi i-heroes ekhale uHebrews 11 kusukela kuverse 1 kusiya ku40 lapho kubaliswa ngabantu ababekholwa. Mina kumfundisa izifundo ezilandelayo ukuthi impilo yethu nxa siyiphila wona lo mhlaba asiyiphileni ngokuthemba lokutrust uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu nguye olawula impilo zethu, nguye osinika amandla okusebenza, nguye osinika amandla okwenza esingakwenza, nguye owenza senelise. Umuntu okholwayo ophila ngokukholwa ngaso kubuya even lakuzi ama decision awenzayo empilweni kasoze afanane nomuntu ongakholwayo. uMoses kumele ukuthi abe inkosi yeGibhithe elandelayo uFaro, awumele ukuthi la yabuse laphana, kodwa ukuthi uMoses wakhetha ukuhlupheka labantu bakibo kulokukholisa intokozo yesono okwesikhathana esifitshane. Umuntu wenyama wayengakhetha ukuthi abuse. Ukhangele uAbraham elendodana eyiyo yodwa kodwa ukhetha ukuthi ayinikela ngoba ekholwa ukuthi uNkulunkulu njalo mina bengingela mntwana but ukuze ngizuze umntwana namandla abuye evela kuNkulunkulu. So kuthi uthi nxa kunguyonika umntwana lo engaze afe uza nginika omunye umntwana kumbe uzamvusa yena lo ngoba nguyonike. So ngezindlela umuntu okholwayo angazake aphila impilo njengomuntu ongakholwayo. And then okunye yindonsela, i-influence. Nxa siphila izimpilo zethu kulabantu esilendonsela kibo abaza kukhetha ukwenza ezinye izinto ngoba bebone thina sizenza. Indonsela leyi mzukwana ufayo iyala ukungcwatshwa, ikhetha kuthi ukuthi usufile bazasala abanye ngenxa yempilo yakho engayiphila, becabanga impilo yakho lendlela owuphila ngayo impilo, bazasala bephila impilo belandela wena ngenxa yokuthi indonsela iyaqhubeka iphila even umuntu wangikhona engasekho. Yabonga Mfundisi Sitsha, ngomzuzwana owodwa nje kuyaphileka yini ngendlela, singaphila yini sibe lokholo lufana nawe yini ngendlela bona abantu abaphila ngayo? Mfundisi, kuyaphileka. Ngithathekiswa nxa sigqibe sifike emaphethelweni lapha, ngithathekiswa yilaba abantu ababili, uRahabi loSamson. Ikakhulu uRahabi siyamazi ukuthi wayeyisifebe. So engikuthola lapha ukuthi uNkulunkulu izandla zakhe zilokhu zivuliwe ukwamukela loba ngubani okholwayo njalo amukele lolu nxuso lokukholwa uJesu Kristu njengenkosi lomsindisi. uSamson nxa siqala ngaye sathi ukuthi impilo yakhe seyefike ekucineni kuthiwa waphenduka nge-last minute. Wathi Nkulu wakhule umthandazo omfisha, wathi uNkulunkulu ngihawukela, uNkulunkulu wasempha amandla kunqoba. So
ngokukholwa langokulandela lokhu uNkulunkulu asilapho lelizwini lakhe kuyaphileka. Siyabonga baba. uNkulunkulu babukeli, uNkulunkulu balaleli, uNkulunkulu oseduze lathi, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osinakekelayo. Indlela angenela ngayo embalini yabantu izolo lakuzizukulwane eziningi ezemuva, indlela uNkulunkulu azimisele ukubana ngenele ngayo empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi uThixo wenza izimanga izolo, uNkulunkulu ofana nayo futhi owenelisa ukuba nenze izimanga ngisho namuhla. uNkulunkulu asibusise, asimeni siqine ekukholeni, sibekwazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu obusayo njalo futhi uNkulunkulu osithandayo okwedlula lokho esikucabangayo. uNkulunkulu alibusise, alenzele kuhlabelani, sihlangane kuviki elizayo, singena futhi kusifundo esifananayo. Sizacela umfundisi uSitsha asikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngalesi sifundo. Sonke sibe lethuba lokungena kulesi sifundo lokusizwa lokusilalela. Sengathi ungasipha ukwenelisa ukuphila ngendlela yona leyo oyikhangeleleyo evezwa kusona lesi sifundo. Sigcine sonke sivikelekile, ususilungisela njalo umbuso wakho zamasinyane. Umthandazo wethu ukukholwa egameni leNkosi uJesu. Amen. Amen.